وقتی که کولاب اومدم گفت اوه вот گفت ваша опора انا همین دفعه گفت باور کنید گر شیر نیم نبردی چو پلنگم در حفظ وطن سلاح دستم و چنگم هم با قدم و با قلم و با قسم خش من طالب صلحم آماده به جنگم سه عنصر مهمترین لازم است پیش از همه این ایدئولوژی دولتی یعنی غویه دولتی کادرها و تامینات همین یک هفته کورسانتا گفتن که مور رئیس شهر من کد از اول ما پرسان شد انا همین از وطنداری و وطن دوستی شخصی که وطن رو دوست داشتن نمیتواند آیا با او باور کردنی این یا آن منصب درست است یا نه و بهوده نمیگویند که خودش میره بود گتوف کوینه این بهوده نیست مثلا در اسرائیل من خوندم هر یک شخصی که شهروندیش رو قبول میکند مکتب بچه ها اومده برای همون شخص شهروندی رو قبول کرده سرود ملی میخوانند بعد گفتم شما وطن دوستی رو چگونه تیار میکنید گفت وطن دوستی رو ما مخصوص کارهایی داریم که همه خیلی تیار کرده تا حتی فدایی میکنن تشکر زیاد برای دعوت کردن پیش از همه من منتداری خود رو با محترم رئیس شهر با رکتوری دانشگاه شهری کلوب با کمیته اجرایی شهری کلوب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و با برآمد کنندگان بیان میکنم میخواستم بعضی اندیشه های خود رو اوید به این موضوع همچون سوبیکتی در عمل تطبیق کردنی این فعالیتی گویم خیلی دشوار بیان کنم و دیگر مسائلی که میخواستم در اینجا بیان کنم در حقیقت پس از این خیلی شخصیت ها این خیلی استادان که این شخصیت ها رو ما در جریان تعلیم سخنهایشان رو برآمدهایشان رو طبق دستور و سفارش های وزارت کارهای داخلی در جریان تعلیم با کورسانتان خودمون فهمانده میدهیم سخن کردن خیلی دشوار است اما بعضی پرابلم هایی هست که در اینجا میخواستیم که از فرصت مناسب استفاده برده با حاضرین رسانیم شاید جالب دقت باشد از نگاه ساختمان دولتداری همه متخصصان قریب که روی دنیا با یک خلاصه آمدگی هستند که سه عنصر مهمترین لازم است پیش از همه این ایدئولوژی دولتی یعنی غویه دولتی کادرها و تامینات از نگاه ایدئولوژی دولتی این کنفرانس به نهایت با مورد است چونکه وطن دوستی همچون یک قسم اساسی ایدئولوژی دولتی به اندیشه من باید که برآمد کند شخصی که وطن رو شخصی که وطن رو دوست داشتن نمیتواند آیا با او باور کردنی این یا آن منصب درست است یا نه من فکر میکنم که این بسیار با مورد است ما راستی گپ دین بیگاه فیروز جان وقتی که با ما دعوت کرد من 6 تا ساعت 12 یک شب خوندم تحلیل کردم من حقوق شناس هستم این موضوع سیاست شناسی و نظام شناسی و دیگر کامبیناسیون هاست این رو مورد آموزش قرار دادم و خیلی مفهومی عجیب به من اومد و از این مسئله من گفتم این نهایت با مورد است دیگر مسئله که من میخواستم با دقت حاضرین رسونم بعضا شخصیت ها ممکن فکر کنند که وطن دوستی پاتریوتیسم این نهایت یک فعالیت نهایت دشوار یک کوهکنی نه وقتی که من تحلیل کردم زیاده از 10-20 دولت رو تجربهشون رو آموختم و مثلا سال 2017 با یک شخص بلندپایه وقتی که من در
маркази таълими вазорати корои дохилӣ онҷоро роҳбарӣ мекардам, савол додам ки чаро мо аз синфи 8 наметавонем ватандӯстии ҳарбиро ба роҳ монем. Ман гуфтам дар Федератсияи Россия аз синфи 8 дар ҷангалҳо бурда тарзи истифодабарии силоҳи оташфишони автомати Калашникову дигарро аз мактабҳои миёна истифода бурда гирифта омӯзиш карда истоданд. Беҳуда намегӯянд ки хочеш мира буд готов к вайне. Ин беҳуда нест. Мода мумкин ки нашавад, қабул накардам. Вақте ки ин қонун қабул шуд, анам чали ки устод роҳнамо дар ин ҷо гуфтанд ки вақте ки ташаббусҳои ҷаноби олӣ дар Созмони Милали Муттаҳид манам ҳамхел як кайфият бурданд ки ин қонун бояд пештарам қабул мешид. Давлате ки бе тарбияи ватандӯстӣ ҳаст, вай ба таври бояд шояд функсияҳои дохилиашро ва функсияҳои беруниашро иҷро карда наметавонад. Ман ин андешаи ман аст. Мумкин ки ғалат бошад. Ман ба саволҳои дар ин ҷо нишастагон ба қадри имкон ҷавоб дода метавонам ё не. Ман андешаи худамро бояд баён кунам. Ин мавзӯъ бевосита ҳаррӯза кори ман аст. Анакнун дигар масоиле ки ман хостам гӯям ки ташаккулёбии шахсияти ватандӯст аз фаъолияти ҳаррӯзаи ҳар як таи мо, манам ин дуруст аст, аз оила сарчашма мегирад, лекин компонентҳояшро ҳаррӯза мо пур карда ҳамун шахсият ҳамчун ватандӯст таъсис меёбад. Масалан дар Изроил ман хондам, ҳар як шахсе ки шаҳрвандиашро қабул мекунад, мактаббачаҳо омада барои ҳамун шахси шаҳрвандиро қабул карда суруди миллӣ мехонанд. Вай шахсе ки меояд шаҳрвандӣ қабул дар Федератсияи Россия ҳам шаҳрвандитан метан мегӯяд рав, паспортан метан рав. Дар он ҷо не, ин хел мекунанд. Ё мисол дар соли 2015 вақте ки ҳамин коллеҷи милитсия бо ташаббуси вазири корои дохилӣ ва дастгирии бевоситаи ҷаноби олӣ шаҳри Кӯлоб интихоб шуд барои таъсисёбиаш, вохӯрии политсияи Эрон ва вазорати корои дохилӣ барпо шуд ва дар он ҷо ман ваи муассисаи давлатии таълими коллеҷи милитсияро муаррифӣ мекардам ва бо политсияи ва роҳбари академияи политсияи Теҳрон мулоқот кардем ва ман бевосита ҳамин саволро додам. Ана ҳамин саволро додам ки шумо ду савол буд, ҳам иродаи қавию ҳам психологияи кормандро чӣ гуна тайёр мекунед ва алоҳида ҷавоб доду. Баъд гуфтам шумо ватандӯстиро чӣ гуна тайёр мекунед? Гуфт ватандӯстиро мо махсус корҳое дорем ки ҳамин хел тайёр карда то ҳатто фидоӣ мекунанд. Фидоӣ ки ана ҳамин як иттилоъоти пайдо мекунанд ки дар ҳамун давлат, дар ҳамун як хона 10 нафари зидди Эрон, душмани Эрон нишастааст, вай ба тамоми силоҳу вай муддаҳои тарканда мусаллаҳ мешавад, рафта худашро қурбонӣ мекунанд. Аз ишқи давлат гуфт ана ҳамун соҳиби хатунакум Зайдӣ бошад, ки бошад, худаш доктори психология дар Фаронса хондааст, ана ҳамин хел ҷавоб дод. Гуфт ин масоили аввалин дараҷаи мо аст. Гуфт одаме ки давлата дӯст надорад, махсус тесто ҳаст. Гуфт тести гуфт психологи фаронсавӣ гуфт мегузарад, вай агар ки нагзарад, вай политсияда кор намекунад. Ё ин ки вақте ки сафари мо дар Амрико буд, мо гуфтем ки шумо чӣ гуна шахсиятро дар ҳамин политсияи иёлоти Айдахо қабул мекунед? ҷавоби аҷоиб буд. Ҷавоб гуфт ки мо бештар ба он нафарони такя мекунем ки ҷангҳои Ироқу Сурияву Вьетнаму дигар ҷо гузашта, баъд мо политсияда кӯшиш мекунем мегирем. Мо гуфтем барои чӣ? Шумо иҷи ҳар рӯз ҷангу ҷанҷол аст. Вай ҷангӣ доранд. Гуфтам таҷриба. Гуфт на танҳо таҷрибаи ҷангӣ. Гуфт аз давлати Амрико дур шида, гуфт қадри Амрикоро медонанд онҳо. Психология ченак карда муайян мекардааст ки ҳамин гуна инсон давлатро нисбат ба оне ки нишастааст дар ҳамин давлати ҳеҷ кор намекунад, фақат ба эҳсос аст давлат дорам гуфта, онҳо масъулияташон бисёртару зиёдтар будааст. Ана ҳамин унсурҳо бинед ки на он қадар муҳим, лекин дар таъсисёбии шахсият ҳамчун як ватандӯст, ҳамчун як патриот нақши муҳим мебозад. Як масоили дигарам мегӯям, ин вай нест. Ин як мисол меорам, ман серсуханиам шод узр мепурсам. Акнун мо як суда як бор меоем, як суханмонро баён мекунем, хоҳем нахоҳем.
як рӯз соати 11:40 аст хотирам нест ман гуфтам курсантро баромада аз хона ба кӯчаи Менжинский сафар кардем наздики ҳамон хона ба омада як афсару ду курсант гусел карда рафта истодаем муҳтарам раис моро дидан дар раҳ агар хотиртон ҳаст нест дидан ман кардан пурсидан шароити хизмата фаҳмидан чӣ гуна камбудӣ доред гуфта пурсидан баъд خودشون رفتن ساعتی نیمی 12 بود تصور کنید 10 دقیقه از اونجا به اونجا رفتن کوچه منژینسکی همین یک هفته کورسانتو گفتن که مور رئیس شهر من کد از اول ما پرسون شد انا همین از وطنداری و وطن دوستی برای چی این мисолҳо ро ман меорам ва мехоҳам ба диққати шумо расонам барое ки тадқиқоти патриотизмро тақрибан соли 2021 яке аз тадқиқотҳои донишкадаҳои тадқиқотии федератсияи россия гузарондааст ва чунин саволи аҷиб мондааст что вы понимаете под патриотизмом он хеле савол будааст як ҷавобаш под патриотизмом мы понимаем чувство любви к родине. Вот дигараш под патриотизмом мы понимаем действия во благо Родине. Охир эҳсосе ки ҳамамон дошта бошем лекин ба манфиати ин миллату давлату халқу ҷомеа накунем чӣ дар кор будааст ва эҳсос эҳсоса гуфти шумо акои салим бедор кардан пасонд чӣ лозим дигар вай бояд сари вақт пешакӣ бошад ки мо ҳар як корда пешгирӣ карда тавонем омода бошем беҳуда муҳтарам вазири корҳои дохилӣ дар як мисраҳои беҳтаринаш нагуфтааст ки гар шер наям набарди чӯ палангам дар ҳифзи ватан силаҳдастаму чангам ҳам бо қадаму бо қаламу бо қасами хеш ман толиби сулҳам омода ба ҷангам як мисоли дигар як масъалаи дигар мебахшед афсус ки зебосанамои муҳтарам шумо ватандӯста тарбия мекунед гӯш кунед бо диққат ҳеҷ кас наметавонад карда педагогика муайян кардааст ки тарбияи беҳтарина падар наметиҳад модар метиҳад модар танҳо тарбия карда метавонад ана ҳамун ҷавонмардиро модар дода метавонистааст як профессор доштем дар шаҳри Москва дар вақти таҳсил дар академияи идоракунӣ баъд як рӯз даъват кард аз ҳисоби ҳамин каму беш донистани мисраҳои Умари Хайём ба забони русӣ мо соқӣ будем баъд вай мекардем баъд як таш гуфт ки тоҷикистона ниҳоят хуб медонист Петрожитский Виктор Георгиевич чунки дар Афғонистон бо тоҷикҳо хизмат кардааст советник по правовым вопросам Захиршаха мегуфт ма будам аз соли 83 то 85 бошад ё 84 86 ҳамин баъд пурсид гуфт расскажи про свои города гуфт я не помню но ты гуфтам бигӣ гуфт баъд гуфтам пойтахт гуфтам Душанбе гуфт ну это столица баъд гуфтам Хуҷанд гуфт экономически стабильность гуфтам туда-сюда Гисар гуфтам вақте ки Куляб омадам гуфт о вот гуфт ваша опора ана ҳамин гапа гуфт бовар кунед гуфт ки акнун мо вақти аллакай барҳам хӯрдани пош хӯрдани ҳокимияти советӣ дидем баъд гуфт ки советское правительство надеялось на этот город гуфт в свое время ки шумо ҳамчун мо буфери ҳамаи Афғонистон моем ҳаминҷо дигар кадом манотиқ метавонад муқоимат нишон диҳад ин гап дар ин нест ин вобаста ман курсантҳо баъзе вақт савол метиҳам ки чанд водӣ медонӣ баъд мегӯяд водии Зарафшон водии Ҳисор водии Вахш он мегӯм кани водии Ёхсу кани водии Бартан кани водии Рашт кани водии Фарғона гуфта бо ҳар як водӣ хусусияти хоси худашро дорад ман ин водиҳоро мумкин ки ченаки индикатори нест ки ёфта шумо да фаҳмонам ки чӣ хел ман онҳоро дӯст медорам ҳар як намояндаи водиро лекин ба ҳар ҳол водии Ёхсу минтақаи гурӯҳҳои оид ба Кӯлоб ин устохонаи макотиби бигем низомиён аст аз ҳисоби ана ҳамун ченаке ки шумо мегӯед ки ҳисси ватандориву ватандӯстиву нангу номус дар ҳамин ҷо шояд ки ягон заминаш ягон
асрор дорад. شاید که همین اقلیم همین خیلی کرده است، شاید که همین خیلی مادر تربیه میکرده است فرزنده که بننگ باناموس میشود که دل خو وقت آماده است، دل خو وقت آماده است و ما هم آماده هستیم که برای شما خدمت کنیم، برای این خلق خدمت کنیم، آماده باشیم. تشکر زیاد.